večer istraživački novinari kao i uvijek prisutni. Evo, ugostili smo našeg Luku Popova. Luko, hvala ti što si pristao biti naš gost. Čovjek je, znači, fizičar, za širi krug ljudi poznat je iz Petog dana. Evo, sad je napisao knjigu, pa evo, Luka, molim te, reci našim Ježičanima, evo, nešto o svojoj novoj knjizi, o sebi i tako. Može, pa evo rekao sam već da sam fizičar, znači ja sam diplomirao i doktorirao fiziku na Zagrebačkom PMF-u, a ono što je možda zanimljivije je da sam se u tom negdje procesu, dok sam se bavio znanstvenim radom, sam se obratio na katoličku vjeru, tako da onda nekako se prirodno stvorila u meni ta želja da taj odnos vjere i znanosti malo dublje razumijem i malo dublje shvatim. Ja. I onda sam tako krenuo, počeli su me ljudi zvati, pošto je ta zanimljiva priča kao fizičar, pa znanstvenik, pa se obratio i tako. Pa smo ljudi počeli zvati na tribine, na gostovanja, na radio, na televiziju, debate i tako. Tako da sam zapravo tokom posljednjih možda 10 godina imao priliku jako puno raspravljati o toj temi, znači govorim o odnosu vjere i znanosti. I puno sam i raspravljao, puno sam i čitao, puno sam slušao druge ljude, predavanja, upoznao sam se sa literaturom. I onda sam zapravo vidio da evo, na hrvatskom govornom području baš i nema puno autora koji su na hrvatskom jeziku pisali o tome. A i ovo što sam čitao na stranim jezicima sam primijetio nekakve manjkavosti koje sam onda odlučio na neki način ispraviti tako da sam napišem knjigu. Ja. Tako je nastala ova knjiga koja se zove Znanost i objava, znači govori o odnosu vjere i znanosti. Odlično. Eto, ljudi jeste čuli, znači vjera i znanost, pratimo gospodina Popova. Znači, od sad ga Vežička priča prati, vidjet ćemo šta je njegova sljedeća akcija. Evo, kajem, nemate više u medijima, malo, mislim, nemate više. Nisi više u Petom danu i to, ne znam da li imaš kakav povratak u neko novinarstvo, i da li razmišljaš o tome? Pa malo se smanjio javnu izloženost, evo i radi obiteljskih prilika i svega ostaloga. Znači, više sam odlučio se na djelovanje na jedan možda tihiji način, tako je nastala recimo ova knjiga. Ja i pisao sam povremene kolumne možda za Bitno.net, za ovako neke portale koje možda nisu potpuni mainstream, ali i dalje sam bio prisutan. A evo, planiram možda u budućnosti također se vratiti možda ili kao kolumnist ili kao komentator, možda ne u obimu kao i prije, ali mislim da sam uvijek sam nekako tu prisutan kao nekakav opinion maker, što bi rekli. U svakom slučaju Vežička priča ćete pratiti, evo, drago mi je da je tvoja nova knjiga izašla, eto, ljudi, možete se nabaviti, možeš reći da mogu ljudi knjigu nabaviti. Znači, knjiga je izdana u vlastitoj nakladi, znači ljudi je mogu nabaviti preko mene, znači ja sam na Facebooku Luka Popov, možete mi poslati mail na lukapopov@gmail.com ili me kontaktirati na Facebooku preko Messengera i ja šaljem knjigu na adresu, koga god zanima knjiga, ja mu pošaljem knjigu, pa prilog po želji. Svaka čast, evo, čuli ste. I još jedno, evo, za kraj, mislim da se dotaknemo kako si ti osebujan čovjek, znamo da se baviš šahom, pa ako možeš nešto u vezi šaha, ako možeš, imaš neku stranicu, nešto malo. Jesam, da, znači ja sam igrao šah ovako rekreativno dok sam bio student i onda me nekako zadnjih par godina ponovo primila ta šahovska groznica, a više zato što i bavio sam se sportom prije i dosta sam kompetitivan tip, volim natjecanja, volim nadmudrivanje i tako, evo kako sad u određenim godinama i s određenim kilažom ne mogu više igrati košarku, ko nekad i slično, onda nekako sa šahom si nadoknađujem taj sportski duh. A da, i pokrenio sam na YouTube kanal koji se bavi šahom, on je na engleskom jeziku, više onako za međunarodnu publiku. A to je isto neki moj način. Ako možeš reći, molim te isto adresu YouTube kanala. Da, zove se Adult Chess Improver. Na engleski, znači to je kao odrasla osoba koja pokušava biti bolja u šahu. Ja. Evo te, čuli ste sve za sad, Luka, eto, pratit ćemo tvoju danju karijeru. Do sad što si radio, jako nam je bilo interesantno, nadam se da ćeš biti u budućnosti, da ćemo imati prilike još ovakvih predstavljanja i čekamo te možda i na Gornjoj Vežici. Evo još za kraj, ljudi, vi znate šta je ovo, ČDS, show naš, da moramo to dati čovjeku i to je to. Ćao dela se, evo, pozdrav Vežičkoj priči, istraživački novinar uvijek prisutni. Luka, hvala ti puno. Pozdrav, Bog.